odo Broni maame ne papa tiase ono ne ye ne ho ade ma no maame ni Lumba na tie wantima nkyere se yampa ya me ba ho ade mitu odo Broni fo se ufisi enye wo ho ade a empre wo hu nkoye kuna enye wo kuna bi ato ye wo kuna tirim wo ho so tiase koto wo de abufuo so de enso obebu apre o pressure so be makokọ hwe de akowura kusie bu ene den so me mamu nyina akwa ba Nyansapo TV so me ka se Nyansapo a na waje me so se yesane ne badwemma kwan so ene so yesen atena se ye be sane foforo badwemma kwan so wadaro ma subscribe to channel no like share mo bibia yenya bi ehwe comment section so ye wo dia e na wache wadwen ama no aye kama ene dai me ne comfort black power sen atena se bie ye bedi enkomo foforo mi din ni oba ye suama ye bo nana nyaba me mo akwa ba Joso. Bibia boko. O jama da roma. Nice one. Ane ma do 40 miga wife for da roma nti. Me ho ye papa. Miga husband. Say me da. Nya hwe nkwan ni bia na wa da ate. Say adwendwen na ba fom. Say me ni agi nyina ne say. Ya tamfo hihye ma me yede nyina amem. Ala tamfo hihye den. Ah, ona kama tamfo pa ba beri wuo. Ompeni wuo. Say ni de. O yede ma me akosu ase wa se na wo ken. Yede ma me akosu ase wa. Me yede wa say ma me. Nti ne ho so aye fe. Ha, na me san krofo so. Te me nya na wale o. Ugu so sa. Ana afin so yo, te me nya yo. Oh. Na on say Na say me ne be wo last born. Me wo last born, okay. Baby last. I say na me dim blood here. Baby last. On sa santia me mrem no ba kunu wu a abusan timi ja wale. We de abusan nyina yi me. Say wa to aso. Tentina masa nkrofo bebre no. Ti wa de to. Say papa shi masa no. Oh wale to aso. Wa to aso ayate. Baby last ko jufusu. Everyone no anana on say o busuan sensem say de wo ka busuan hu de busuan sensem yi ba yenye ne na ekofoma na senhiya na se nkom se da me share no 2027 ni nru ndi ache ugususu amotra ne so pa mo je mo samba sa so na ye ti mo nyere mo ho ekwa na baba nti ye o yere tam tabri asem yi de call Kumasi High Court say High Court moa justice moa na yenyi no yenkyere say oronkwa na ye yere ankwama yi ya na collection no amen tiasi ba so chese o ye yere na no kwa so na ye yere ba ye die na wotwe da no nanka manson bi ani ho ana okra asase de na manson bi ani ho to park the fu no so wate se ye wo divorce ani ye de call se court nhwe man se ye wo divorce ana ye ni divorce ti se court timi kire se ye ni divorce bi ade a ene na court mremu no se ye ho ade wo mremu a be man ntimi nware wo ba foforo nka ho sa pepepe enti nye ne be ka se ye nko ane ye yere embra ne se ye nko ane ye yere park na ko fa asemi ba ye ha dia me person de asem beto me yere so mate to ba ko fa ba ye na ko fa ba ye to sack yo ena ni nyina akwa ko wi ni nyina ko wi wo ho no ni nyina ekọ wiye ye no o yere ni anje de ko ye no ho nti ka ye tate se appeal beba ta appeal ya na is ya file appeal da be na appeal beba da be na appeal beba afa che be te se ya je feel lawyer kusi nsem ma lawyer foforo ya pam lawyer kusi but na na tie nkomo no na de oni de che so nye se pam lawyer kusi na emom lawyer foforo na eden abeka ho mu nyina ebebom na se o ma defend ma amen quality ade bi okay lawyer kusi ebe ka se ye pam no kro odi pam no kure na meka na mo pam no se pam lawyer kusi kro odi pam adan as a lawyer obe ka se nkrofo threaten se do naked picture be babo ni beku na yere so ebeku wo yere enti no se nipa na threaten wo na nyam bia wo wu ana da bi wu ti the case ni ma wo na se threaten ko ba so ne so beja ato ho we na wa ba no so ni threaten bia ena nipa se the naked picture be babo nten so fa nkrofo yere now for be that naked picture de wa we that what only te de mo wa ye no ho ade nya obi dia na epere de e de na ekonya naked picture yenya ni sa yenya ena wo me bi o ho nkyere kyere nkrofo wrofrofo a e de na ekonya naked picture enti ho kra question mark wo ho so ati ase enti me na me de adwene ba se de bi ya mpelo ya fofora mfa nka ho a la ya kusi di hu yi a ye threaten ye threaten ni afi bo no de ko akọ ho ye so asem ne ye pe no kore ti se wa mabie mu kura na ye mfa ho wona nu mu asem ye threaten ho na ne wo ho no no kwa ne wo ho na lawyer ya threaten wan ti yen
Who can't for better for rest now so woman come. Huh? Yeah, nua be mewu. Yeah, fight ya wale a. Wo no so se be ka se ye be ku yire. Na ye ku yire be ka de no na wu yire wu na odi nkunu manye. Yiri wu no ni nkunu. Na se wajuma wa ye no de sa. Obi ado ne yire o. Na nye no mo se jeje fo mu wa ebutu mu adaka mu no. Ebutu o mu adaka mu. Sa nye sa no mo ka no. Wonte da. Mati bi da me hu bi dantim be. Sa na de atin sa na ntina sa nya no kura jeje fo me ka se me de me wu ye mutu me. So wu da. Entin de atin ye so ye ka biye. Enti wa de ababo ntin se ene ye threaten o ye se do naked. Se wuni naked feature are na won ka se fabra. Ebi anye naked no na ebo ni ho na ne yere no o wale ne nche ye. Wa kona o no o twe o hwe han ne aku ne yere ato akwa. Enti se ne ye chena ne yiri wu ne onim da ne yiri bewu. Da bi mo. Onim kwa ne yiri be fa so wu. Da bi. No no anka so onim do bewu. But prevention is better than cure. Enti onya no nko hwe ne yire. Eni nti mama obi fufa. Onya no nko hwe ne yire why? Odo ne yire on hwe ne yire. Jo, mate. Inti appeal hu sensem wa na ye hwe kwan da be koso ne de be koso wo court nyina ya hwe bi ho akosi na lawyer isi asem na kwakodi ne nsem no bo so mo fra asem no mo koye na se wasere se court man no mo nye amendment kakra wo o mo case a o mo de aba court no yes amendment nyina ye nsesan kakra be nye se de lawyer kusi mo faale be de bae no o me ba tu agu ne mmom me maka kire o mo se asem ba ko pene de court ni mum twabutu asem ba ko na mo de court be twabutu asechese de de court ni nyina ne se so lawyers ni nim nom ko fale asem tenten bia e mo doblo ni lawyers ni be delay ni ma o ma so be yeshi o mo ko no me so o mo nko busa se e mra na de Lumba te ase no na ma me ni wo divorce ana wo ni divorce wona na ogina ho na enya asem tenten bia okay ti ye ko hwe nkratam follow jaman no wo divorce wa ye di nkuguo oni divorce wa afi na ne ye be ka de wo ho ti mo kwaya asem tenten bia enkofa we mehiem bia ye kobusa se wo divorce se odobro ni so timi ekuna se ne de ekuna no wa ya awie etwam yire ho asem ne ye ka se busa panyi to park nim obia nim yire ho asem ne ye ka enti se wo ya yire me so me ya yire a me de me nkrata aba wo so fa wo nkrata abra ne en hwe de ye ware no uni ye ware o na me so me ni divorce de a ene na watena nchen na makama wale sem no me yere sem so ti ase ye kan yere a wote ase yere sem oba ya ye ho ade ya ba fi aba ye ho ade amamre ne ama ne ye kwa so nti wo ba yere be ma no ba yere aba gina boso ba je be ma na ene ase wukunu ekunu no so ti ase be ma ne betwe nunkum ti se de obi ni mo twe nunkum yi ai ohun so bi na o twi mi wo yiri mu ti be ma ese wo ba no wo be ma ne yere ne wo so wo be yere be ma no be ma so twe hu nunkum no so be twe nunkum ti wukunu no so yere no no ayere o ende na bo se be ma bi wo ha de yere na wo se wo tu na ni so yere we dia no wo hye si yere me be ma bi so ti ko twe nunkum no ba ti be abroso mi obi go di agro kra so de makoda edi ene kura nunkum be kura ni ati ase so enti yasem ne de e tie okay ye hwe nana court ajatum say amendment on person ye bia no o metimi ya yeden age nti ye hwe ene ye ti amendment no de o mo be o mo de beba ne mom wugina so e de aye say amendment ne de o mo de ba court ni nyina no uti akrata na tintin bana na o kenkan a me twabiti a na person mo chese e ba I Kumasi High Court Justice Lorinda Otna asem no so wo ha sei no o mo susu se openentem ebu asem no konya botre se na asem no wo sen ka ekoro nya botre ehwemu yia nkan kwane sa ana jitum amejitum on se ye onyansa ene obu kwa kenkan ene obi otimi kan buku bia na onyansa ho obi na di nyansa atworo ena wo kan bia se nipa na gimi a wo kan no so wagimi ho ye wa asem bi wo anya buku na da horo na ye de ka ye de mre wo man nim ena ye ka obi si o ye yire wo de marriage certificate aba obi so wo ye yire onkuta marriage certificate enti se wagimi kura na hu se kwase do ko na to ahye de aben so ampa na wo se obi an konko ye kuna
Se Ghana is serious country ka judge no so ko jail. Cause onim na dwuma. Court bi no betima judge kuna. Kuna ya amamere o. Court wonka amamere. Enti as a court, as a judge, no betina dwem afa pen, ahwe soro, ahwe asase, se obi anko man mienu timi kuna. Wonim nyansa wo be hu so wagimi o. Enye kuna sam ne de ba ye o. Eya awale ho nsam ne de aba. Se magya awade a. Enti wo de na obeye ne se nkrata na obehwem. Maami kofa wo krata ekire se wo ye wale ni bira. Wo so kofa de wan fa ne de ama no. Ye bona sem tugu. Wo wale da ben ni ahwehwe. De want man fa bi ama ne abona sem atu agu. Na betena mo bi de yes na ya ba ya na hwan na neutral person na hwan odo Broni maame ne papa te ase ono ne ye ne ho ade ma no maame ni Lumba na te wantima ankyere se yampa ya me ba ho ade obi neutral person obe wale fie ho na o se man neutral person ebeginam na we ya busua neutral person emeka wale mu asem na Broni a wo kire twi a wonti twi obekire mu sai no obekire mu ye wona mebere bu wa Ghana ha utena sia no hu se bibi akoso ti bibi na akoso na bekwa akosi da ben ena da bia bibi bekoso de bia bibi akoso unim se asem wo yete da ya enkoma bu ye kwase akwa koma gu awale akwa e be ka kire mo se nya de se judge we na oba no obetima judge de obetima yakuna do be ka so mienu nyina nkoye enye no susu no ye de baaye ena certificate no enye original ena enye original no eye hwan asede eno so ka o kan krata no mu se nka judge nya abotre a e ma asemi ya ehwe se wo gina da kam kura na court bu se wasem na 1 month na de be yi ano a court ni hwan kwan so betete se yi asema na no ntem na wo judge mom e na asem da wanim judge ntimi force unim se asem ko police station na ye jeli obi na be duru court no ka se police fo ne force mi hunahuna mi a ye nya abotre ma no eyi hu ni nyina free ma ne ka no kure wom okay enti adenti na wo dia as a judge what akrata da wanim enti judge so wonim nyansa pa enka ade a wo so ye ne se custom fo a o mo check cars no o mo so ka papers nyina nwu o mo ka mu e no mo ko check se ka we ntwefam na ntwefam okuta ne phone okuta code e na so wabo na system na yaba se we e wo system no so ni system no so sa na de check custom sa na mo so court fo mo won code a mo betimi abo e de yi jama fo nyina system ahwe se maame no wodi marriage e wo ho ana wo divorce e wo ho maame ni nya Ghana ni enti Ghana just for say ofri Ghana na akwa naturalize ye ne ho ade wo Ghana court efie awale e na okoye court de no e wo German enti se maame ni na etwa ntro mpo a German ni Ghana immigration fo wa ha bibia edi na si kwan embassy fo di na si kwan as krata na de aba na ye hu ni ye wanka se wa fa pen na phone papa wa friend immigration me pesa date we marriage krata we abetumen mon check mame eye genuine ana enye genuine wo ho na wo phone so kwekwe ayi aba bibia be yi aba ma wa komuturu na se mre mu sa de no wo ho sese judge pesa wo hwehwe document bi efra boche ba ya e kwan ye fa so a ye hwehwe obetimi ahwehwe ni nyina te ye pepere ho sa na se wangibia no pepere ho na no pepere na ne maame awu ana ne papa na awu Lumba nua mo beka kire mo se yesie Lumba na yesie no yesie ne kina yesie no yenya abotre nipa na wu awie e de ade pa na ye koso na judge ne de ye wie kure besa de judge na nkasa akọ court judge so court court ene se court no sem le ntwae Ghana o yamfa ye na nsi fom a enkrofo bi asisi ya chewo adamdie nketenkete ye ntwa ntro ntu nipa so ye nane nkontompo ye nane nipa ne nkwanta ye nye nipa ne sei akoso wo man ni mu ama man kama sem na so obi an hu se ye judge adamudie nti maami ndi se ne edi asem a se ne Ghana yenye save se ne lawyers nye judges nyina tie dia a se ne yenye save wo Ghana ha o as a judge ye de krata abeto wanim wa na wa hye date ato bo ase ahwehwe wasem mu a kire da wo de judgment beba no nyina wantima hwe asem mu upro nkwa kwai ana wa fence police ni wo hu DV wadakro bete nani an se sabre no so na busapanyi enka ne busapanyi so ahye ne da na asem wo court wa ye hye date de ye nti judge be kan say oh we don want date ni wo ho mebo modin say me di asem no within that time any no date no mami ni nyina nka hu mami court ayi enso nsen court dabi
Abusua panyi to park on so nsene Ghana mra. Ghana mra ne da ho ne nya judge ne kwose dem no twere yo. Eye Ghana fo mpanyimfo a o madwene mu bo bew. Ana atena se ahyehyɛ mra ne de ato ho. Enti sa asɛm ne ba na se 1000 years kra de be kan afafunu ne to ho. Nya botre ne yenka. O pre ho akwai. Ana judge no benya ne funu no. Nya na wo gi na o pre ho. Yes ya wo se bekum koso no a o pre ho akusie ho akopira. Me ne oti hai. Na maka kire se nyame bo akina mesoma UK. Me da so de ye me hwe se okọ UK o. Enya bi akọpa oni na akọpa o se. Na ha kwa twa take it na ma me. Na judge obi ya meka kire se me pekwa akọ ye yi enti. Wo se maka na ndente ma hwe krata ani. Na uti o hwe krata no uti o kan krata no so na se. Oni bi Ghana mpa no kure. Ma me ko me so mo. Hwe ma me kire wa de. On se bla ye beto aba kan Japan. Leta bi a no mo so mo nsensan. Aha. Obi a nhwem. O we kwa ya we. Kennedy ko hwe mu a on ti bi ase no. Da bi o ha mistake wa ha. Yes o pemanso. Na se pese dan nkontompo se no kure. As a president obi ase mfa Ghana nhye wonsa. Na obi a betwere letter to wo se sign na kire se waton Ghana amame a. Na wo so wakọ sign ampa waton ama no se ye ko bi se wa nhwe. Wa ye Ghana aburo se wa nhwe. Ei. So kind ti ase na sana wasan me lawyer na wodi masem ni sei maboni dua o na ni dua bo o me lawyer ndi maboni dua se na no ma me sign o ma me ko sign paper bi me minim atworo ani wa mama sign no ono so ni wo no wakan a kire me enti ma sign enti se echina na dane a sa dua no so ebe dane bi kura na ka kire me se asem na ade ba mama me nsa so bisu minim ha na adwumaden na de bofa ntimi de abo pa la se o mama me ha lawyer na yenko so nko ensemo a yakutire yi mu na yekenkan bi bebi so ho no ma me hu ye a ne no so ye kire se adanse ahodo a e ma me akusu se wa de ba court bi a na wo bo ne ho modern so be prove se o se o ye oba warefo ni nyina ya ma ne kwan o ma judge antie ha ojitum na mami anwo oman na ya na atimu no ho oman Ghana na kay oman konkon Ghana ho na emom nipa na ma wa ya oman konkon Jerusalem Ghana dan Jerusalem chese ama man kama sema de bia meka no ama man kama sem eja awale adansefo wo ho awale nya bakofo na esan we san na we asan na omo mpanyimfo wo ho so asan adansefo wo ho asan na yesi ye ma wo nka wasem ye nka awale no kora ho asem because of obi say wagia awale 17 years ye kunya letter bi wo Lumba adakam se ma me akosia se wagia awale e de letter aba anyam bi ye nya letter ye che ajapade ai de ma me ne che fama no na awale bi a egu bia no si ye che ho ajapade yes se wo sum no ma no ko na be enti na letter wo di sum no wai ena ya na nkrofo bi kekan kwase asem bi se maame no e de ensa ba afie maame nkire wakan amamrem ye wo bibi ti se me ware o ena me ya ade a woni nye ho wo de ensa be kofi akobo me koko se wo hia me fie e wo me mabusua ho na abusua ne gye ensa na ne afrɛ wo se oyire abeye complain nti bra yentena se ne yenka asem ti se wa ma asem ne da ho Oba ne yetena se kan o na oyere bebo kwadu na nsen wo ye ma asem wo na fie me no aduane a wonni e kwa afini woni mi nhia anada e de na e kwoso o magya awale makoshi oba foforo nti ya tena se ne aguru no obi akọ ne e fro no wa ma eno nkyere se ye gu awale ye nya mo nkuro no dabi awale gu mai ne mo ba de ne nsan ba fie se bra na asem bi o bia ye nhwenka wa ma o se ya awale woni se bisi me ne abrante bia ne friend Bentel akan TV ho o ya de tia me bo ne dua wo tade nkyere mu ha ya ne be sama na ma tade nkyere ene sumankwa hen o koka kire sumankwa hen sumankwa hen o enya hwe ye ko sumankwa hen yire esa yie no e wo stadium no ene sumankwa hen se ye nchia se de ba ne be ka asem na me bibia afiri mu ye chia wie ya o sori ya o se dua ne ya dane nchia na ne dua na ya chia ne de ya dane o se bi se fa nchia na ne na me so wa ya de ni dua no be didi na chi ni nkwa na nyina to ama o mai gozo sumankwa hen yes da ho na ho me so me mpa ye nyina me se bosom ne se o ma ne nya 20 million kura nto no ho
Sa. So tiase. Enti no yenye se o dabi. Asem no from day 1 no kure bie no ba ye. Judgment o, ahyase o, adansefo o, yetimem obi de yesi abegina ho. Ono wo de adanse e ban ya mana fa adanse amba. Na so wachichire nipa ne nsa agu nachi. Se dia president amanyofo achichire ahemfo agu omo ensa agu omo achi. Ese ka chire omo se omo enfo mo ahemfo nye politics. Na ahemfo nti omo anim. Afi so na kenkan mu a. Na se omo san kan biemu omo se ye maame kosua na wade de course wo Ghana ha o enu nyina na evidence a ni pictures a omo di adanse se ye nyina ye hwe na mom baby time bra ye koyi marriage certificate no signatures e wo so ne date e wo so no na abi no nanko na say judge na dwe ni wo ho no say na we ni we ntali na we ni we ntali that ho na no di asem marriage certificate say uyi a nipa na oyi ma on signature na be ba so enye de da mo wale no ho no da bi de oyi ma wo no ono mom na be sign say mayi di ama wo bibia si a mo nti bibia si a mo mfrɛ me enu ti na signature ene na telephone number e be wo so enti say okwohwe na ase wenku a unim nyansa ba mu so wagimi jama wale no mo ya mo wale wi a mo se de ha se ye mama wo certificate oba je koto wo no onu de pe onu de bi ni na unim se da bi o abrofo nse sankrata ama wo omo mo kipi wono akipu nkrata no nti wonti bibia se abrabe yi no be yi so ti ase o hwe asemu e da ho no se Ghana fo eye mistake a awale bebre oba bi ti awale aso onim se woni ni kunu wo court wa aware court aware no unim se wo ware ofie wi a ana ko ware court wi a asofo no be hira awale no so no ebedi adanse o mbe sign na wo yire ukunu no enso de court na court so asign obi wo ho a court sign asore sign ye no wanfa ama court ansan o ene so ne court do me se wo marriage certificate wo Ghana ha koko fa court say won sore for sign ye no court asan ya na wo be ko ne na ho so wale ni ndimu do ensem wo ho ensem wo ho ankasa enu nti na da bia ka chom se court aware enye so ti ase de nti a court aware na akanfo ya nyintum ni se tetene ne aware wo fase aware wo fa ne bema wasase na wo na wo yira kwetena so na bi kura wa yem yenche enti se nne no ya yem yenche na abusunya ache na de ma wo ne bia ya chem mienu ya ma wo no ukunu bia asase na 2 acres ya che ya ma 1 acre wo no ukunu na ukunu ya ma no 1 acre enti se manso ba so ne ye kwa kwacha eye 1 acre na ukunu kwache o enye 2 acres no so enso bi wo se meni kura kwa ya 2 acres enti 2 acres no o ma 1 acre no so fa 1 acre enti be ma no pa won kase o no de abusunya 1 acre na ma o abusunya dia abusunya beje enti abusunya beje tini wu achi no abusunya ne wo twen Matiase so ti ban foti kiri ni nua ne tra wodi enti awale ankasa ya ware no ye maye ni mmirade so ti ase se ofi se wo do be ma na busa ho se agapade no kuna na o pere no de obeye na agapade no okọ apostle wagem nti wu na wani abre a okọhye ayituma ena me tonsuo ena me kwa FM station ena me tuka ena me yese ebeka wonsem so ma me ne se won de nya agapade o na mmom no woye ware ni enti wonya gitum se Appiah gina tonto ye ware ni dia ene na me ni mi kunu bre ye o enti agapade no kra ye last enya agapade ne dikan ma beka se ye ni brade na mmom odwumayeni bia didi ni ntini ho obi aso didi ni mfifire ho enti ma me ni ntimi nkotena jaman mo ne bre nyina wo jaman na esukọ no mo obetimi awo no magina agapade mfiri ni nsem abra oba woni ni kunu fie no de made nanam okay Matiase ena made etimi koto made etimi to shares e wo bi kunu adwuma mu abra wale ni shares na made adwuma ko etu aka sei enkwa hibia so Teacher Baboro Master. Ba kwa me betwa to na ye di nyina akokọ wie ne ze. Ba bra ne nso kure ba. Me nkan mu so. Me san mani san bo ade bi so a. Ne ne so so omo ka se nso mani anje ho. Fi se
ya ma me Priscilla odo Broni onso ka so your ba ware for onso ni pictures onso de buy na AI omu ni say AI generated the AI na aye na what the picture onso de buy onso your ba ware enye picture asem o ye ka certificate say Lumba boy I fro dondo ademeka wa shemi say enwum na obo ma ga ewiase nyina ono odo Broni na ye show no enti wo sha ye fura tale a utwa nje ga na che so ye de she nti wo sha ye fura tale de boye photo eni esenka ye fen say man ya wo ye no ye movie ya me pen asem de berebe benenya ko ana benenya de owu na na ha de owu ye de no young president no nyamiche ana de nya no re fini de no ta na ma ye movie pa na ma ga say me na me breaking the virgin no bena Samoa oni that's come man o ma je wo kokrafo no so so ye man na ni afi Samoa se ne dwene nyina ye fe me pena sempa movie ni nyina o yina na ma firi wa o ba man side am pena na ma so ko me man side on na pena sempa because on nyama bibi wo ho a unhu se o ye na he onye se wa wale ma me se wa bebre wo movie enti se mafa na wu a asem kan wo papa ewu na ma me se wa ko fa sa picture na da aba se bena Samoa ye ne ho ade e nkwase se mi na we nye anyum mu ne ye show ma me to adwuru mi enko e ba bi anti se mo de kokko so no ye ka certificate se e ko prove nti kokko ta ma kwan metiwe se me ye komfo enti se ebusa se to mi krata me de kom wo ya na ma ko fa picture bosom na aba de aba se eni ase magimi to me krata e photo da bi photo ni say o tam na me kom ni tam na me wade ni enti certificate no we okay nana e say na akopie court nti say appeal ni e be di akire ama ye hu na we say appeal nti say be tin aba appeal ni de odwan na masato foforo o say to odwan foforo ye de be celebration na de be den mi twa utwa me yawe na ya bi mi twa bodua say de onim papa na wo se wonye no be ye bone no na no mu ni we mi se metwa me nya dwan awe say dwan we obewe so odwan de wo so kakaka me so me to white ya da no de bebo ye chia bi wo so se wo no so no okay mate no so se metwa what twa wi o mekum eno ano no na do be kan twato na ye fa de me kan twato nyina ne se ma me akosu asewa onka na koma ento ne yam na ade Nyankopon e de twok atworo bonsam e pa wonko fa nsuo wiase nsuo nyina ntim fam pepa ade ye odia e ye odia de na atamfo hyehyɛ sen kama ame no kora ne nu se Lumba ye wi na nkowawu enso Ghana fo a kyerɛ se maame ye dɔdodo ene maame nani agye oda ne wura fi kura se ni kunawu so na star no na celebrate na awrefie e wo se ba enipa afa because o dwene kura oni ho biem o ye de ya wonsa nka ne biem so wonsa be ka ne biem a yesa awom na bia de baby be sa awo no na ode na ba ana yesa wo fim no akoto no so ana kura kwa obi anko na busua asama ado ayefro ni ho asemo obi e ko ne ba bi ofiri ba he so enti maame no Ghana fo wiase nyina do no enye de obi be ka na ye tie nemum no kura ne nyina ye fight no kura me kai last time maame ne kasai nyam se ma edien na opese ye mfanta wachi o se mi kunu papa bi de ode beta ma chi nyina ne se no kura na ye hwehwe se maja wale a asem bia ni ho minja ya wale a ye ma mi hu se me ye wale ni ena opo bi oja Lumba oja ne yonko ho besi ba bia Lumba ne ja ne yiri ho besi ni tiri so Lumba ne besi ni tiri so odwan ode nanu aka nkyene na okọ so ti ase wonye Ghana ni woye German ni ukuna yale aba na nya German na doctors papa ho enkyene na abawe ye ena wafa nkyene mawuo odwan de so odwan no koka nkyene a se enya wode na wo we ne ebobo opupupu de ko na bo na ko bo tirim na wawu ma ko we nkyene na bo abo tirim am wawu a afi mo de kwache obi se ena 17 years bai na ye fa ni nyinansi odawo ne nase eda wase pa busia me na wo so wase so nya abre na wo hwe on se no ade ba ko wo mu ni se obi a na dwene mu bob bi bia no on se o twe ne ho se on pen no me because wa dwene mu odu a obe wura asem nim no pa asem nim no kore ade na obi ni na no aka asem keke woni dance ye no waje adi mitu odo Broni fo se
Ufisi enye wo ho ade a empre wo ho nkoye kuna. Enye wo nko na bi ato ye wo kuna tirim wo ho. So ta ase koto wo de abufuo so de enso obebu apre o. Pressure so be makokohwe de akowura kusie bom because ka kokohwe de otu a wonam soro. Yes. Unya obi kunu na ono dada wo ka che se wona na yire gya awale a wan hu divorce bia a wo twetwe no na ka se wo wo amahwan. Na ka se wo wo e de nkwara na amahwan. Anana wura fi so wo ho. Echina sem tie o. Enka wo kura no odobroni so wadwene mu bobe wa. Papa ne ka se wona na yire gyae no. Maame ne ba Ghana. Otimi ba ma hu foto bi kura na wona maame ne kura mo nsa da mo nsa kom. Eni ne ntrase. Sister. Se de ye kuni. Wo so woni wagyae. Ye no kore. E ma mi nu. Mo betima akohye adwae kura adware. Atie mu nsem. Ne mo hu de mo beye. Me ka kire wo se enka mera sa de we si ye na maame ne ka se wo ma no. Ka wo so gina se maame ne me kuna wo so nya kuna. Na ka maame ne mlanka de wo mbia ye nhwe ne nkienka. Ko so na wo masusa. Ti se mfifire be ti odoburoni wo court we hu no. Me do nyankopon. Wo de obehu. Ti se fa certificate che se o ye wale ni bra. Onso de ne de ba ne ahwe. En ye ba se de wo fa se wo na pressure. Tama ne yakusi na pressure. Ye pressure nti ya ma akwan mo ya awie. Ya awie bibia. Fa wo certificate ni bra. Tin number kura wo bi na certificate na uni. Nti obenya certificate ba. Na certificate de se ya se wo ho. Enti se brochire de se ye mmoni enyi ye nko printi. Wo de da wo dem. E da wo dem fakoto fabra. Wo de fa de yensan ye kekempo bra. Right. Yensan ye. E bra. Na Lumba ata no so yale enti no so mpese photo bia betwa. Mpese e be pia bonten. Bo wu ye le munya photo bai. No ma anya quarter wade so me ne fie de. Na se no kra na se Lumba entwa ne marriage certificate nim. Any divorce. Na se wo ware odoboroni kra wa e wo fie kra e ye illegal. Nso illegal. Nana ni nyina court be kire ye fa ni nyina nse ebusia ye na wase so nya abre a wo hwe ye fa wonsi ase wada ma so adwen kire no comment section ho e fa e maye ye ne ko for black pound tan ase na ye din komo ye din nyina esi wo hase mi din ene oba ye sua maye bo Nyansapo TV so ni subscribe to channel no yakra o Adenti ni ebube ne bre benze si ebube e be ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa Tanyini wantena fie ema aseduamfo Broni pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabimo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo Abone ntakra na ma na ye kese na ntakra abone de fa nyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam Tefafam ne honhon hia na America sa Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampa